namungena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course I'm thinking like Geb wa marimba yi nga suka man na munghana na FM tide ku vuyeni man yeah, so hi ti 1 ta January no fika ni hlamala man Geb wa marimba tsala ti-post to hlaya swinene so hi ta hi khe hi sungula hi leyi hi vona ku famba yini ku sala yini vhele so hi road munghana lonene ya xavisa ti-awards. If ava xavisi a va hi kombi ti-voting stats as you can see kwalani so straight up Geb wa marimba i vula straight like i va accuser straight ku va xavisa ti-awards tanihi mi swi vona kwalaha a ngo hleketelela i ri wo xavisa straight a nga i direct as you can see kwalaha i ri va humesa ti-voting stats of course hi vona ku himpela ti-votes ti vula swona ku lava nga wina they were indeed leaders. Okay ni tlhela ni vona a tsala some comments a hi sungule ni languta na tona and then hi kota ku continue so he also wrote I have records of my votes ku hava munhu a ta bita my votes. Geb okay when is sure ku hava munhu a ta bita your votes. How sure are you? Because a ku ngo va yena ntsena kha voteriwa even the other artists a va ri ku voteriweni of course la nga wina la ku fika ku wina praise ngara mhaka leyiwa so how sure is he hi yo question leyi ni nga na yona eka Geb ku how sure is he ku hi yena a nga kuma ti-votes to tala ngopfu ngara mhaka leyiwa hi ku i na ti-records ta ti-votes ta yena no ti-artists letin'wana wena mhaka leyi so ha ri na ka ti-votes what do you think Master T ku hi mina if mina ku hi ka nkarhi wa sweswi hi mavonelo ya mina I believe ku artist yi va yi winile hi ti-votes I believe so the only thing lexi hi fike hi xi question ka xiteji i ti-nominations ntsena ku artist yi nominate kha yi nga tiveki hi kona laha hi fike hi lwa kaya leyi lunghiziwa but in terms of lomu kuma ku nomination a yi right ku fana ka this case ya praise I mean she did deserve it na yena a ri newcomer na yena so ka that case mina I believe the votes ti va ti ri correct. I can't argue with munghana in terms of the votes mina ni argue in terms of the nominations ntsena the votes sure ku yi va yi voteriwe na artist. He also wrote loko a mi lo ni sendela mali mi nga vota hi yona hi ku yi hundza na prize ya award. Okay so i kume ku record ya kona kumbe Geb na something no maybe or something most swikombi loko a i serious mhaka yena what's happening Geb okay tanihi mi swi vona kwalaha ku hi yena kwalaha a ni tuta award to a yi famba mani munhu award yaleyo a hi zame ku hi cheka namuntlha hi ku tisela ka xiyenge xona xa best newcomer muwini u ta famba na trophy na 20,000 rand vayimela ku langwa hi lava landzelaka so that category as you can hear kwalano ya va Geb a yi famba na 20,000 rand so in other words ku hi Geb wa marimba ti-votes ta yena ti hinde 20,000 rand wena mhaka leyi leswi a kombisaka swona kwalaho wena mhaka leyiwa yeah then he also continued and wrote abarambi all nominees va presenta ti-voting stats we can attend hi swin'wana swa va nga swi kombisa kwala maloko kha ni siku leri ni fanele kuma na va xa makhombo kwala na va kha va ku welcome to my life Geb vo xa makhombo as you can see kwala vo dinja ngundla kwala na vona va le ku complain kwalana he wrote Geb wa marimba futhi a va ntwana ni ri ka top 5 va teka award ya mina va nyika tinhlambi ta vona so a reads Geb loko swi vula leswi a nga ku swi vuleni na mina as Master T na my own perspective mina I believe ku artist loko ze yi wina la ya yi va yo voteriwa ku va ku ri yona yi va yi voteriwe ngopfu I believe so me issue ni nga yisa ka nominees kona la ina munghana wa FM na ta va challenge ka nominees but in terms of wina I believe so even then say continue manje ni road so most popular song why ku nga tsemangi yona lembe ke mi nga ma ehleketa most popular song ni challenge mina Master T because of course mi nga ma ehleketa ku fike ku wina i Mzanele Mashabane kwalano ka most popular song la swi nga ri ku hlangana Africa nominate ka gospel because popular guys if you very popular yi nga ri popular amongst maybe the Christians ku i risema ra gospel vele mara ri nge very the most popular
ku ya hi this year guys, ku ya hi this year swi nge swi langutisa ku langutiwa ti-views ku tlhela ku langutiwa even on the ground ha ti tiva ku hi tinsimu leti kha ti ba. Of course a yi nominate na tinsimu to fana va xigaza monday a ti hlayanyela ta hasele van'wamarhungani dj mumba wona mhaka leyi na vomaseve wa thawula na yona a yi nominatiwini la, so swi ka swi nga make sense no Mr Boss Marimba a ta haselenyana mara a va va reduce hikuva ku ri top 10 at first mara ya swi lungheni. So a swi ka swi nga make sense, swi ka swi nga make sense sweswi ku risimu leri wina wona mhaka rona ri nga ri wini hi ti-votes na mi ni twa kahle a ni tshama ni challenge mhaka ti-votes, however ri fike ri nga nominatiwangi lwala hi ku nominate ku a ri fike ri nga nghenisiwanga ka most popular because it's not the most popular song, maybe kwale ka radio kwale kutani swi ni nga vula ku phela swi ka le depends ku na vo va rhandza mani kwale mi nga kuma ku va kha va tlanga ngopfu munhu simply because vo va n'wi rhandza mona mhaka leyo hi swona swi nga endla ku of course ku ri artist yo fana na vo Mbhanyelo va ku yi nga wini hi ku va rhandza album yo karhi best album fika ku ri best album, not simply because wena you like something you are playing something swi la swi ri best a xi ri backed up with the facts mona mhaka leyo. So yeah, and then he continued and wrote, Mnantswa wa Ndzumba va n'wi phuntisa hi ku va tsema lembe hi yena hi ku a swi na mali xikarhi, if a swi ri na mali a hi ta va hi tseme hi va le as you can see kwala. So yana ina point guys, a ni risimu leri ri nga voteriwa of course ra Zanele as the most popular song, why ku nga tsemangi rona lembe very still a hi ta hi ri complaining because swi make sense but hi rona ri fike ri tseme lembe because hi rona ri popular wona mhaka leyi, mara sweswi hi kona va fika va vekela va milandzwa and a swi na mali sweswi ha congratulate milandzwa but a swi na mali wona mhaka leyi ku hi loko hi kha hi languta statement xa Gebe vhele a swa ha na mali sweswi mavana, so swa vava swo hi to swi yini guys, hi to swi yini okay. Yeah, and then he continued and wrote, wa ti onhela hi Gebe hoko munhu o khota ku someone was saying wa ti onhela hi Gebe, ni ti onhela yini hi ku na le bungeni hi performance mahala loko va endla main event va hi rivala va nyika DJ Maphorisa 250,000 ku ti onhela mi vula ku tirhisiwa mahala kasi event liya hi nga vona Gebe a kha tsakisa ntshungu le ka bungeni a nga kumangi nchumu kasi Gebe a moya njhenjhenje why kasi a va nga na agreement a nga va na deposit, what's happening what's happening ko nge swi apply ka letin'wana ti-artists because we don't really know ku tona ti hakeriweni na hi ku a ti vulavulanga loko a ti vulavula yes a heta ku ta va hi kha hi vula swin'wana, so but yeah ni nga mi hleketa event yaleyo so ku hi Gebe ri a nga hakeriwangi nchumu, so a hi tivi a hi tivi what's happening a hi tivi mara of course ku na ti-artist leyi a ti rhambiwile le nkowankowa ku vhele a ti nga ta rhambiwa hinkwato but ka case yo fana tani khale veke na list ya ti-artist leti nga performa ka bungeni hala ka right leswi va penge ku ta ku ri lava rhambiwini straight le nkowankowa na mara hi Gebe na ku na ku blame i ya njhani ka event nga hakeriwanga with a promise swa ku maybe a ku ve a promise yo i ta a performa nkowankowa I guess even then a nga a performa le wona mhaka leyi so i ya njhani i nga hakeriwanga, so nakona we can still blame you, a fike yo ala nga perform nga hakeriwanga phela wa xa artistana artist hi kulukumba so swa wena sweswo swa wena, mara tin'wana vanhu kha ni ti vona ku a ti nga ri kona hala lena le ka bungeni le but ti invite wini a nkowankowa stadium ti-artist tin'wana hayi hinkwato vhele ra mhaka leswi a ritsi hi to swi so mi loko na wo singo va performa hala ka bungeni hayi a ritsi tin'wana a ti ri koho not all the artists ti nga fika ti nga vitaniwa a hi tivi swa va Gebe so vanhu vo fana i King Monada na vo DJ Maphorisa ku va ta fika va tatisa ntshungu vhele ku va hi marketing ku kota ku tala ku vhele a ni vona ku ri event so na ti-artist leti kulukumba a problem ku va ti vitaniwa vo DJ Maphorisa vhele ku va va kha va tatisa la ti-artist ku vona va as the big artist ku kota ku tala ka event and stuff like that so mara swa wrong lomu kumbe ku cinisiwa ti-artist to karhi titlhe ti nga hakeriwi, so hi ta kombela va kha va swi lunghisa Munghana Lonene FM swo fana sweswo ku hi leswi Gebe nga ku swi tsaleni kwalano so hi leswo loko ku ri amukeza nga sika va ni ta kombela mi tleka mane
mativa ni kwala gedeni mativa a yi pfuli ni mativa ku ri yani that's why ba swi lala hina mi ta ku ncini sweswi i gedi ya ku yi nga ze yi khe munhu a nga koti ku nghena le mi ta ku ncini sweswi mara hi ta nghena mara na gedi